Ebi byagambwa Rusooke Kituma ori mugambiza bwa polisi byaba nabwanaho nabyo byokwerinda kitebe kikuru kya polisi omuri Naguru Kampala erizooba ku kyalo kya Chemusebe village mu Brim sub county twafunyeyo incident eyo mwami omu polisi yaffe we yakubye amasasi. Rusooke Kituma nashoborera ngo bakaza omugombora yariwo hamwe n'omusirikare okubaasa kuba nabatwara na munonga ari wabe nateekateekwaho akashangwa hamugira rukozi ya bodaboda kandi kuyarebere polisi yagezaho kwirukanga kurugirira polisi nibagira ngo rukuteekateekwaho akagezaho kurwana n'abasirikare ari okukozesa omuhoro hamwe n'amabaare ekyaresire habaho kuteera amasasi ekyarugiremu rufu. Kituma nashoborera ngo kucondoza kuyo n'okugumizamu n'okugyenda omu maisho na munonga abasirikare abo abaye bari omu kikorwa eki. Naye nga message leero gye mbadde njagala okuleeta, yes waliwo investigations ezigenda mu maaso era abapoliisi abeetaba mu arrest eyo ne mu kufa kwa Mutakan waliwo investigations ezigenda mu maaso era banoonyerezebwako. Naye nga message gye twagala okuwa abantu ogu yarugayo kurabira abantu ba Butosha okureka kuguma nibarwana na polisi na munonga yayizire kubakwata. Buli we wabaawo incident ng'ezo ne bw'oba tokkiriziganya n'abasirikale ekintu eky'okugenda mu kukubagana n'abasirikale ate nga bali armed kiri dangerous. Uri omuhwezi w'omugambirizi wa polisi Luke Oweyesigire nashoborera ku polisi obwa hati eriyo neecondoza aha mukazi owanagira omwana w'emyezi 7 omu toireti kandi nibashaba abantu ba Butosha kwakuba haine arikumanya abaire aine enda omu bwire obuhwire kandi obwa hati atakiine enda bareebekye ngu bamuhayo aha polisi kuba ensonga tuli mu ginoonyerezaako ng'eyettemu wadde ng'omwana ono yabadde tanneetuuka kuba nti naakuze wa myezi 9 naye bw'otunulira omubiri gw'omwana ono abaana bangi abazaalibwa ku myezi 7 nga tebanneetuuka era ne bateekebwa ku keya ne basobola okuvaamu abantu aba bulijjo. Embeera eno yabadde wali e Kamwokya nga waliwo omutuuze omu course ndowooza mukyala yayingidde kabuyonjo ya church n'alekamu omwana ono. Ori omugambirizi wa polisi ebyahanguuto Michael Kananura nashoborera ngu bakwasire basi 6 ezikwasirwe izooba eryanyuma abazyo aha kukyebe aha Njeru checkpoint kuruga basi 10 ezibeniza Tanzania ahabwe by'emizaano. I want to start with the enforcement of school transport safety requirements. And yesterday on a Sunday, it was 9th of August 2026, police at Njeru checkpoint intercepted 6 school buses among a group of 10 buses transporting students to Tanzania for sports activities. Buses ezi nizirga omu mashomero nka Gombe Secondary School, Seroma Christian High School na Bisunsa Girls Secondary School, St. Cyprian High School, Kyabakadde, Light College Gombe hamwe na Katikamu. The 6 buses that were intercepted belong to Gombe Secondary School, Seroma Christian High School, Nabisunsa Girls Secondary School, St. Cyprian High School, Kyabakadde, Light College Katikamu, and Katikamu SDA Secondary School. Polisi neshoborera ngo abavugi ba basi ezi babe biine badge zakuzire kare kandi abandi badge zibe zitashikire. Gasha kwa Ivan Nyesiga abwatari w'East muri Kampala.